Sala ti biyag. Girl, si Mang Peton na ito in-order ko, oh. Anya man nanday ta in-order mo. Inaldaw samot nga da sumangpat nga order mo. Agore atay pakitakin ka. Jaran! Oh, anya data? Wireless tumbler nga da Bluetooth speaker na. Adda kasta? Of course. Ti pagmayatan na ito'y, kabayatan nga agim inumak, agsilaw-silaw. Siyempre, pang-attract ka ti boys, ano? Sagmamanungay data. Nakasale ita. Surok lang 2,000. Iso nga order ka mo tiyan, Ay sus, nagngina mo gayam. Sweldo next week, girl. At the Bluetooth speaker na da ito. Iso nga, sosyal. Luisa, at to'y tibil tayo iti kuryente itabulan. Na, apay amasapol nga ibagayo kanya. Ipalpalagip ko lang, Ipigkat ko dito'y readout ti ref. Tano makitam, 1.5 ti bayadan. Ni manang ati singiran nyo. Agkarabuya iti TV. 500 ka no may ti bayadan na. Ni, apay ngay 500 lang. Asino ngay timang bayad iti sangaribaw. Kitsi ka Asino pa'y kumati sa baling agbayad ngay. Apay ngay asyak. Gapo, tasika ti mga opisina. Gapu tamang opisina akon, siya akon ti agbayad iti dakal. Madimot aday ito. Anwam nga ron nga, itidakal asweldom. Gapo ta siya, pamilyado ak. Uray saan mabalin? Imbagkan ka, Luisa, ta single ka. Win nga ron Apay, anwam aya ti sweldom, Luisa. Awan samot urnong mo. Hello, girl. Na, unay matan day taapa nagkidem-kidem mo. Obvious ba? Nagpalong eyelashes ka. May bagay ka din iti boss lady fierce akiday ko. Asino ngay tinangaramid din Dita baro alo ka da parlor. 50% discount ta grand opening day di Kalman. Apay adinak man labi nagaan. Ay, jak amo kayat mo mati pumintas. Manungay ti pinagbayad mo. Nalakalaang besi. Manungarod. 4,999 lang. Kunam 50% discount. Katwan. Discounted day ta. Katap na makadiscount ka pa, ibagam lang tinagan ko. Talaga? Apan kan. Total, sweldo tayo inton bigkan. Nanang, si kamot tanti aglot-luto. Ayan ngay ni Luisa. Saan ka no mabalin nga agluto? Ay, uray kumaan, nutulungan na ka nga agimuri kadagiti natang. Kapapaparlor na. Pinaatidog na mo dagiti kuhuna. Tsaka munuan niya ti awag iti dayjay. Ay, dagita ti paggasgastusan na ita. Dayta pa nagpaarjud na. Ay, kabay amon takwarta na may. Wen kuma agurnong kit di tabalasang pailaang. Ay na, Luisa. Kasano ngay asidaam day tabangos kat nagatidog mata ko. Nail extension ti awag dito, manang. Wen nga rod, ang parparigatem na day tabagim. Ay, kasano ka nga rod ang makalaba ita? Amin tumangamin kat pagproblemaam. Ken, kasano ka nga agderamos kat nagatidog dagita kurimatmat mo. Ay na, problema kunday tamanang. Apay aya apakibiyangam amin. Unay kalakit din aya, Luisa. Nagpanail extension ka pa, gayam girl. Bagay ko ka de. Katwala. Super duper sosyalera ka na talaga. Dahito ngay eyelash extension ko. Masatidog samat na kurimat-mat mo nga medisya, ha? Apay ti ko nang paatiwakin ka.
Ay, pati na itakiday mo, pimuskol. Oy, naka-package day to yan niya. Apay asan bang magbaga kanyak nga nagayam kasta package. Oh, ingkan alaan jay payslip mo. Ay, andan niya sweldo tayo? Ay, manungay di na sweldo. Saan mo nadamagan? Ingka di alaan ng jay payslip mo. Kanya mo din. Apay akastoy. Makasangit ka? Anakaawat iti dayta piislip mo? Whiness. Anya whiness. Negative mo tadi sweldo, ma'am. Inkaltas ko nga mindita, jay salary advance mo 5,000. Jay ngay utang mo iti SSS, pag-ibig, kaskada, jay co-upload mo pa'y gayam. Oh, Kanya- stop, ma'am. Please, di mo nituloy pa. Diyan kaya dadanggan at palawag mo. Hay, jak amo no apay amagmagnata. Mabalinta mo ti aglogan iti jeep, wano tricycle. Wala ka di kwartam nita. Pangala ako mangay. You mean, agpadpada ta? Agpadpada ta ngamin ang nagpaparlor. Ang nag-order ta pa iti online iti tumbler with Bluetooth. Agpadpada tang awan kwartana, ti kayat mo asawan. Hay, apay si ka. Manuti na sweldong. Negative. Sika nga eh. Saan ang negative? Adamot ang nabati basit. Ay, ang lugar ta karudon, tali, namanog ako na magmag na. Ilibre na kon, Kurang di kwartak para kadata. kita ang manday ta. Agpada tamat gaya man negative. Sa anak ang negative niya, excuse me. Mano ay ang amin tinasweldo. Oh, Luisa, nasaya at tasimbangpat kan. Ay na, nabanugak manang. Di nakman sabat-sabatin. Na, ayan na nga, jay inayon mo iti pagbayad iti kuryente. Anya, Jay sangaribom apagbayad iti kuryente. awang kwartak. Ha? Kasano nga awan? Kat no kasusweldom. Ay basta, awan. Tilan tumat ngamin paggasgastosam. Oo, nanay. Kita ang manday ta kurimat-mat mo. Matintinag. Anya, Ay, agsarming ka tapno makita. anay. Di yung matguyudan aday takuri matmat ko. Nagsakit. Ay, inayadag mga ikatay. Kunak manuag na nayon daytoy. Inglu na mga lagayam. Ay, nagling-utak ngamin anagnag na. Isuanay kat. Nagriga nga ikatay dyan na duma. Sapay nagngina timbayan ko. Makarte, bagsalatan tapno maikat ka lang araw. No kartiba nyo, di pa ikat maikat amin ako rimatmat ko. Ay kawan ano sama, anyagay nga raw. Anyan ton nga iti lang ka mapanagtrabaho. Katawaan dakton Dayta ti maganap ti tao, ana paramang. Anay ko na. Abay, mo pa'y ayan ang nagdipagsasaw ako nana. Nasaysaya at ti simple abiyag. Ngamtay agpamarang abak nang nga uray awanan. Nanang, apay dagito'y nagado ako ko, anay basura. Dagiti plastic ako ko ni Luisa. Ay, plastic mat gayam. Ay, jakman amaw, na nagbidamat na natuklap. Saan siguro anasaya at tipan nakaipigkat na, nanang? Sapay nagngina ka no ti pinagbayad da iji parlor a pinagparabidan da. Ay, napekida nga rod Na-scam kunam kidi Adda amin ditan nanang. Nagnanayo nun na-scam kan napekida. Ay, awanan, talagaan nalukon da Luisa. Oy, girl, apay nga ka dito likon. Ay, kat mga anak ko na. Nagbalon ka? Kunak man o iji kantin ti panganam? Sikan at mga ije kantin. Apay nga iba unak ijay. Dito'y pati kayat ko apanganan. Ala, lukata mo na itabalon mo. Diyak kayat. Sikan at umuna amang lukat di tabalon mo. Di mo katawan to sidak,
Ni, awan mo ti sidam. Ada sukar day tayo napuy ko. Sika, anyat si Dam. Dito, di mo katkatawaan dito si daak at tinapa, Oh, asan ako mga katawa akit asukar lang matisidak. Bakit di ata dapat tinapaabalon mo? Siyak, pulos nga awan kwarta. Agpada ta, iso nga anusan tan ati agbalon iti inaldaw. Nanang, inak agtrabahon. Ay, wala anak ka. Adda ka di kwartayo dita. Awan pagpliti. Si Kapay, amang opisina ti maawanan iti kwarta. Awan nga road. Awan mo't kwartak. Adda nga ta kwarta ni Manang. Ada kado naglakaw iti mula daan natag. Idawatan da man nanang. Awan at talaga ti pagpliti. Ikampay bang kano ni ading mau iti pagplete na. Anya? Awan pagplete na, nanang? Awan kano apulaos. Mala, ikamaw. Tasukat aktaw inton maalak di pensyon ko. Ay, unay lakit din, aya. Mala ikamaw. Tasukat ak inton maalak di pensyon ko kunakmat. Apay nga rod ada kayo ti imbaon na ngay adumawat, nanang. Isu kumaate imay, tauray na yun at ti itid ko. Kamabain nga ta, ah? Ay, una yan. Ay, kastala ti biyaga. No amo na kumati agurnong iti kwarta na. Di addalat ta kauten na no agkasapulan iti kwarta. Ita, rumbeng nga amo nanti aramidan na iti kwarta na. Oh, aping yung basura mo tanji in-order mo ijay online at Tumblr mo. Kasano? Agtid-tid matan, kan saan matan nga ag-function yung Bluetooth speaker na. Anya? Ay, sapay nagngina. Saan ka ako man nag-orderin? Sayang di kwartam. Ay, i-cancel ko na dagos di order ko. Kat umay dan sa i-deliveran. I-cancel ko na. Diyak kaya ti agbayad iti jakmet mausaran niya. Nasa isayad pa yung cancel mo. Tas saan na napintas ti kalidad na. Adapay nga min jailon ko anas ka na bayada. Agpadatan Iso nga mom, feeling ko volunteer employee aklang. Tawan mo't mabatbati iti sweldo. Same here, girl. Ay, Oh, anya nga iti aramidan nyo. Umay kayo ni iti kantin ta lunch breaken. Maudi kami, ma'am. un ma'am, maudi kami. Dandani tayo nagsweldo. Pangitritan nyo kanyak ngay. Ha? Ada ka di masweldo mi, ma'am. O manang, bayad dagi jay in-inted mo a pinagplet-pletek. Uy, nagsweldo kan? Adaya na bati. Saan mo aginastos amin? Baybayadan ka lang arudo. Saan mo abayadan, ading ko? Urnongam kit dita narigat ti awan urnong na. Ay, thank you, manang. Iso alikli ka mun ti aggastos iti awan kas eskan na. Narigat ti awan kwarta na, idinto tagtrab-trabaho ka man. Uy, bakla, adda nakita ka sale ijay online. Agasam, buy one, take one. Ay, sana kung interesado, iti kakasta. Ay, awan mo't nga agpayson ti agsangpad nga order mo. May bayadak pa nga min na iti loan ko. Sa bagay, uray sakmat kit di Nasken nga agbayadak pa iti loan ko. Ken, amom, agupen ako niti bank account ko. Ay, aggidan tanto man gayam. Apay, kayat mo met, girl. Kutmun disiplinado ak itan iti pangigasgastusak iti sweldo. Dayta, ti kunada financial planning, girl. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Nasaysaya at ti simple abiyag. Ngem ti agpamarang abaknang nga uray awanan.
tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Papa na, Marilor na. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente, Maray. Nagsapa ka mo, tama pa nagbayad. Siyempre, adagayang pagbayad ko. Sika, kaano ka ama pa nagbayad? Inton deadline ton, ah? Ay sus, at idugton ti pila. Ay kasano, nagadupay mat ngamin ti babayada. Apay, di mo ayan ang ngagjay inwaragawag da itay nga agputid dan iti kuryente no saan ama kabayad. Ay, patyamat. Idi pa'y nga iwarwaragawag da dayta. Kun kunadalaang, patya! Good morning, Ante. Ay, kastamot kan ka, Lorna. Ay, umunag ka. Saanan, Ante? Iyawat ko laang daytoy bayad iti abang iti apartment. Ay na, thank you, balasang ko. Isukat ada kayo a pamilya ti paboritok. Tasaan kayo nga aglangan nga agbayad. Ken nasa pa kayo nga agbayad iti abang yaw. Siyempre, Ante, adagayang pagbayad ko. Ay, mabit lang. Ikan ka iti linutok asalad. Mabit lang tayo nakalaan ni Jeref. Urayan nak, Sige, Antay. Ay, nagragsakan na ito, abakit. Basta makabayad ka iti nasapa, at dapay itid na alibre a merienda. Na, unay kat da ito at taon ay taumawawag. Hello? Hello, Bakay. Saan ka nga umawawag? Tamakipalpalingki Nagado ti awit ko. At nakabay lang dito palingke. Kahit anyangay. Nagadumat ti pagpagatang mo kami. Inatang mo lang dyan t-shirt ako na. Wen, ginatang kon. Dyan ngay kaya't ko asidahin. Wen, may 1 kilo a karnit baka ti ginatang ko. Kurang pa'y ayaday jekin ka. Pangrabyan tayo deta. Dyan ngay para inton bigat. Wen, ginatang ko jay 2 kilo a karnit ti manok. Sige tani, agawid ako. Nagdagsan da ito awit ko. Sige, Bakay. Love you. Mama. Chup-chup. Love you, mama, chup-chup. Nagmayatin ti ag internet dito balay. Bakit? Na, tumakder ka man pa'y dita. Itay kapayla ang anak katugaw dita sa ngwanan ti computer. Agris-research sak nga raw. Dagiti ubing laang ti ag-research. Apay, anya ti i-research mo, kat saan kamot nga estudyante. Ay, kat, kumpurmi ama research O anya, nakaluto kan? Naka-pressure cooker pa'y laang di karni ti baka, tanagkulbot mo. Aywan gaya bakit? Nakabayad ka din iti abang dito yung apartment? Una, hindi pa'y napalabas alawas. Isumot laga man nakaisom kanyak di bakit nga aking kuko iti dito yung apartment? Ay! Ha? Di kay pa'y amaw ta bayad! Asus. Isunsamot day tagong Di kay makabayad. Kung ano kailangan na tao. Kung ungtan naman ang dagitisan ang nakabayad iti rentada. Ay, kasi damay. Awan siguro pa'y ti kwarta a pagbayad daan. Ay, piman a panagbiag. Apaw, original day ta t-shirt mo? Anya iti panagkunam pare. Kat no nangina ti kasta brand. Original da ito, pare. Apay, ti kunam, jak kabalan ti gumatang iti original? Nabaybayagan ar-ara paapag ti gumatang iti kasta brand nga t-shirt. Jak makagatang tanagnina. Ni misis ko ti gimatang. Ni misis ko nga main. Termi ang nagkuripot. No igatangan nak iti t-shirt, yes agbebente. Ukay-ukay. Mabahinak pa'y amang isuot. Sa baling amin ni misis ko pare. Basta da ipagatang ko, uray nangina, gatangan na. Ay, imbag ka man. Nagswerte ka anaadaan iti kasta amisays. Sus, nauna anak iti parkingan na. Sa dino nga tanti pang iparkingak iti da iti lugang ko. Ay sus, umasidig dito'y ayan ko ti bakit nga aking kukwa iti apartment. Ung tanak nga ta. Ay, anya nga ta nga iti rason ko. Ay,
Peter! Good afternoon, antay. Anya nga ante. Mami, kunamlatan. Ha? Mami? Kasapulam ti pagparkingan. Uwen ko mami. Ay ngam, naunanak mo tin. Nagparkingan damot tin iti tricycle data pagparparkingak. Saan ka amadanagan? Tapapanawag ida. Ha? Papanawam ida? Kat iso damot ti mo na nagparking? Ay, awan karbangan dang agparke-parking. Tasaan dang agbaybayan iti abang da. Kastaya. Nagpos-kolkit din tiro padagitang agparparking. Saan damot nga rod an alaing agbayad. Sa dinong iti pangiparkingan da iti paspasada da at tricycle da? Ay makamudan awan bibiyang ko kalakwada. Aguray ka lang dita Tamapan ko man kasarita ida. Ay, mabiit laang baraw. Ay sus, addaman maungtanin nakaruba. Lakay, apay nga yung parking mo matinday talugan mo, di tapag ni parkingan dagiti kaaruba iti tricycle da. Isumat timbagatilan, lady tayo. Hindi ba yam? Kagurgura na nga minda kita, tasaan da nga agbaybayad iti abang da. Dito nga timbagana. Kaano nagsingpot kanyak day taabakag. Inikanak manen iti bag nga impasarabo kano jay anak na nagkapoy jay Canada. Ay kita umanlangan niya. Nagaduti ititid na. Basta on time ka nga agbayad iti abang. Ay na, kayat na kasi ka. Pare, nasapa tayo ang nagsweldo ita. Ha? Adan sweldo? Katuan. Wanya, mapantaman mo't ag-happy-happy. Nabayagan na saan ta nag-happy-happy Ay, wanan niya. Intun bigat ti malam. Gusto, ta biyernes intun bigat. Mangilibasak man nga rod iti sweldo. Ay, katuna. Sagpaminsan lang, mat. Uy, pagkitaan tanto nga. Mapantanto mo't ag-bidyoke. Ibusan tanto, timay sa akis abir. Hello, Lakay. Hello, bakit? Agawid ka kadeng. Madamdama pa'y. Apay aya. Dagasan na kumata, daak dito ilay. Kanya tira aramidom kita. Napan ko inruar di sweldom. Inruar mo man amin na Wana, tanagaduma ngamin ti babayadan. Ken kasapulan nga grocery ak manang. Nagbit man ta na maibus ti kwartakan ka. Ne, agungot ka. Kasano, saan pa yung maurasan na ita sweldo na inruar mo kahit naibus sa dagos? Ay nalakay, nagado ti paggastusan. Nagastos ka kit di ati ko nam. Di mo amot yung budget. Ay, conformity kat gatangam, oray saan mo't nga importante. Ay na, nagado ka nga momon. Umay kakidin, ta umay nadagasan. Ay na, saan ka man nga agmi sumisuot? Kawanin dyan sweldo. Intad kumatkan ka di resibo iti panag-withdraw. Hintad mo pa'y lang. Sang agasot lang tinabati. Imbag ata, dapay imbatik asang agasot. Saan a negative? Ayun gayam, idagas mo dita pagbayadan iti internet tagbayadak. Ay, anya pa'y nga tati mabati di ta sweldo. Orayan ako na, tagbayadak pa'y iti cable iti TV. Ay, awanin di plano mi kinikumparik ang mapanag-happy-happy. O, lakay. Anya timakunam iti da ito'y indasar ko apang rabihan tayo. Nagadumat na putahi dagitoy. Agasamay. Adda lang arod at karne. Adda pa'y natang. Kat, kasta nga rod ti kunada a balanced diet. Ay, Lorna. Kista man ti kinagastaduram. Seryoso ka? Abay, ipagarop mo nga gang angawak. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Isu asurwam mamat ti agimpad. Ay no, no amumla kuma nagrigat ti agbudget anya. Kakaasi ak amang bun-bun nat day ta inyintrigam kanyak asweldom. Amok ti agbudget. Iso nga uray kaskasano, makasida tayo iti naimas. Ay basta, agimpad ka. Masapul mo't nga adda ibatim iti ATM apang allowance ko. Nawatam. Good. Adamot tamat da pang allowance mo. Ay nalakay, laglagi pam da ito nga ibagak Ti asawa nga amuna ti agikonomya.
Saan to amabisinan ti pamilya na? Nagrigat ti agtrabaho bakit? Kunam day ta at agaw awat kalaeng. Ay na, nagadu ka ngayong bagamon aya. Siya kung ti mangigam iti ATM ko. Sige, sika ti masurot. Makaammo ka nga ro. Marilor na, saan ka nga gudong ita? Ay saan mare, dito yak lang balay. Uy, agkuyog ta kumamapan agbayad iti kuryente. Tapno da kay si istorya kay ati dug apila. Jak pa'y laagbayad iti kuryente ita. Kat no sigod nga on time kang agbaybayad. Anya tinapasamak? Awan pagbayad ko. Uy, kastala tibiyag at talaga, mare. Numaminsan, adda pagbayad. Numaminsan, awan. Adda ngamin kinilakay ko ti ATM na. Iso kanun ti mangigem. Di na kayat agastusag ti sweldo na. Si kanti nangigam iti ATM mo, pare. Intad mat kanyak ni bakit ko, ididinawat ko. Mayat nga ron no kasta, pare. Iso ang matuloy tan ang papan ag-happy-happy. Uy, dahil tati mayat. Alamod gaya man. Napay adi na krining ni bakit. Lorna, itimplanak man iti kapek. Lorna! Napay nga awan sumungbat. Ha? Lorna? Nakailad ka dita sopa? Kaririing ko. Agpada tamot ang nakaturog. Nakaturog ka? Anyat orasan? Ne, napay ngay. Nagsardeng mat deta wall clock. Awan bateryana, iso asim mardeng. Nakaluto ka iti pangaldawan. Awan bagas. Kat, anya nga ro teraramidam dita. Maturog ka, tapno tipid. Awan gastos. Anya? Ano sa nyo ti agsida iti kape? Kapilaeng, tanaibos ti asukar. Amo mayang agsidak iti kape? Ay kat padasam ita. Di mo magayam kayat agastusan ta swildong. Inaman langin gumatang iti asukar dita kantina. Apay asaan mo tin arumrumwar ni Marilor na, di tabalayaw. Saan aya? Saan nga rudan? Agsakit aya? Saan mo? Apay ngay nga rod asaan arumrumwar. Iti, pasaray labsan nak, makasta ama panagbayad iti kuryente. Sige, panawan ka pa eh. Napan samad gimatang dita kantina. Anya ngay dita ginatang mo. Anya, kit din da ito at tao ta tilamat madlaw naman. Asukar samad dita ginatang mo. Apay nga 1/4 laang mat dayta. Chismusa talaga dagiti akaruba. Ni, apay ngay. Kuskusilapan nakmatan ti bakit nga aking kukwa iti apartment. Dagit saan nga agbaybayad iti abang danita. Ha? Hay, agbayad kayon! Duwan na bulan na di kayo nakabayad. Mami, Na, asino ti saan pa yan nakabayad? ay, di nakawawagan iti mamay. Ha? Damagan pa lang. Kat duwan na bulan asaan kayo ang nagbayad. Duwan na bulan na ya. Ha? Damagan pa lang. Ilamlam mga yon ti babayadan nyo kanya. Ay, pumanaw kayo. Ha? No saan kayo ang makabayad? Lorna, green can. Lorna, Maturog ka nga mo. Apay ayan. bumangon ka man dita. Itay ka pa'y anak kaida. Masikurana ko na mangkit-kitakan ka. Kaya't mo gayam nga awan gastos. Di agid idda aklaangan nga agmalmalam. Awan pa'y naluto amakan. Awan ti mailuto. Tasikan ti mangigigam day ta ATM mo. Kukamlatan day ta sweldom. Apay adi kagsilaw, nagsipngat. Di mo ayan nasabat dagiti imay nagputod iti kuryente. Anya, pinutdan da tayo ti kuryente. Kat, ayan na kumang iti pagbayad ko. Ay, o sige. Isublik nga rod kan ka ti ATM ko. Makaamukan ka dagiti paggastusan ha. Ngam na eh. Di mo liplipatan ti agbayad iti abang iti apartment. Tani, agong ungitan di bakit. Titan gagayem,
Tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaa daw iti pagsasao ako na. Ti asawa nga amuna ti ag-ekonomya, saan nga agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Mami, asino tinangan iti fried chicken nga in ref ko? Balunag kumaday JJ school. Ne, jak ka mo ah. Sika, JR, mahilig ka mga iti saan mo ako kwa. Agtal na ka man. Apay asyak man ang tipabasulam. Awan nga minan jay balunag kumaday school. Apay manan aya. Anya manan, ti pagapapaan nyo. Jay fried chicken ka no di taref. Anya? Fried chicken? Siguro, ni daddy tinang sida. Mabisinak gayam di sindakaw. Ay unay kamutan. Apaya basta si daang matlatan. Damagampay mat ano asino ti akin kukwa. Lakayan ka nga awan manaknakam na. Ayun na nga yes nga gasot dito pitakak. Bakit? Tindak ang trabaho. Aguray ka man. Mapana ko na ata ni Aldawin. Aguray ka kunak. Ne. Apay kapkapan nak. Mapugpukaw di sa nga gasot ko di tapitaka. Igatang ko day di iti sabon na paglaba. Di nakikyan ah. Inalam di sa nga gasot ko niya. Irwar mo. Paglaba itakot ka sa pulak ti sabon. Anay ko, apay nga ngagkadal ka. Marwam kan nga agalay ti saan mo ako kwa. Ah. Ayan di kwarta. Kwa, paggasolinak lang. Anya? Awan paggasolinam? Naibus nga rin ti gasolina di motor ko. Kahit nangipanam di allowance mo. Naibus ah. Kano sa nga ribo di intad ko nga allowance mo. Naibusan na daga. Minakon. Na, hoy! Jay sa nga gasot kaw! Isublime! Jay kwartak! Isublime! Ay na! Nagapa kayon samanan kanila kay Mau. Ay na, kasano adyak apaan? Kat intaray naman hindi kakaiso na kwarta. Binarsak mo pa yan iti walis. Hay! Marmarwam gaya man. Ay na, kanayon kayon samutan nga agap-apa. Ne, kasano nga mo? Si Kamay, kat no agkakaruba tayo. Mangmangagmaw? Makitkitak pa'y Siyak pa'y ti kunam. CCTV ko naman. Nakalaba ka din, Tinay. Bay, ampay lang day talaba-laba, tata. Umayak pa'y lang makichismis dito kantinam. Ay, awan pa'y matdagiti babay at chisbusa. Tamadamada pa'y lang aglinlinis kan aglablabay day babalay da. Imay ka ding gimatang iti sabon, jay karubak animilda. Ay, saan pa'y mate? Kat no aga-apa da nga agkakabalay. Aya. Aga-apa da giti anak da. Kan uray iso da nga agasawa. Kanayon da mga agapa. Diyak gamin makitkita kay. Kat no pasaray barsakan ni Milda nila kay na. Ay, saus. Daytan ti maday. Kasi tay, nakita ka binarsak ni Milda nila kay na itiwalays. Imbag ko ta saan anatamaan nila kay na, ta nagpartak ka nagpataray iti motor. Nalaing nga ron nga aglisi nila kay na. Una, kanayon abarsakan ni Milda, di ka marwaman. Awan lang arudan, Sir Beng! At napilaganas mo ang makitex iti baba! Ay! Agtal na ka man! Bumanarsak ka iti pinggan! Baibos ti pinggan! Sana ka madanagan! Da puro plastikan dagitoy! Ay! Sus! Aglisi ka lito! Narigat ti maparsak iti pinggan kan malukong! Kanya ti mapaspasamak dito eh. Damagampay laang mat. Kanayon damat nga agap-apa. Ay! Sumardeng ka na bumanarsak, bakit? Apay kumapagsardang anak ngay! Barsakan ka aging gatkay Ay! kaya... Ipatam da kita! Ipatam! JR, panawan taidan. Bayan taidang agapa. Narigat na may raman ta. Hoy! Panawan tayo dan. Ha!
ibarsak ko kan ka dahil rice cooker. Ay! Bay anak, bay lang dayta! Ay sus! Di mo ibarsak, nay! Ha? Ay, nangag mo day jay, tata. Kasla damot na buaw. Di tamot balay damilda. Ay, Wan. Kanya nga ti mapaspasamak. Inaman kitaan. Ay, agsubli ka dagos Ta istorya, ano niya tinapasamak? Sige, tata. Ay, anyan, nabuong jay tawa mi. Apay ngamin, aya. Anya tinapasamak. Agasam day tapan nakabuong titawa yaw. Baso na, buo a rice cooker di imbarsak na kanyak. Ala, imbag tawan in na poy na. Ada sayang giitit. Si kanto mga meng, Nay, taagungag ka manan. dagayam chicks mau. Ha? Adda chicks mo, paray. Ay, jak amo kang kuha na. Ay, ada katitiks na. Nabasak ijay cellphone na. Oho. Ay, saus. Asino ti chicks na nga, Marimelda? Nasakit tinakam kumaray. Umay ka man dito'y salbag ka. Ay, anay ko din napungutan, anay. Pakalbuksan. Ay, agsardan kayo! Anay ko. Ay, karuba! Umay kayo tumulong nga ganawa! Basta! Ay na, kasta tinapasamak, tata. Kanya tinapasamak. Puro katawa mo, tinangag ka. Awan mo't inistoryam. Ay, jakpay na istorya, aya. Awan, nagkatkatawa ka laang. Ay, aya. Sige, tarugyak nga istoryaan, tata. No apay, abinarsak ni Milda nila kay na. Ay, uray la na pinungot-pungot, tata, gumatangak man ni Tibagas. Ay, tinay. Mabit lang tanay at danian. Ay, wunan niya. Ay, mangag ng tukit din nga istorya at ti inakan amana. Ituloy mo to ti agistorya intun madamdama. Basang, manu akilo abagas ti gatangam. Siyak man matiag buya. Sikamot la kanayo na. Buyaak nga ro jay tuloy jay drama. Mudtoy ta remote. Di mo ilamang. Ay, di mo maala kanya. Natatayin silsil na talagan. Itad mo kanyak tan mangrugin di basketball. Ipilit mo nga na. Anay ko. Kaslamat tan kagat ya. So ti parang kagat mo kanyak. Anay ko. Agapapa kayo manan. Tapna mo yo. Itis-tismis na kayon, di takaruba. Anya? Agtala ka man ngamin. Nanging mo da jay. Ichis-chismis da tayon di takaruba. Di kaaruba tayo ani Auntie Tinay. Tila is-istoryaan na. Kababain tayon kadagiti karuba. Ibagam ka ni mamim dayta. Apay asyak laang ay. Kuno Sika ababaero. Sadot kan sakit ti ulo ti rason. No apay nga dalata pa nag-aapa dito a pamilya. Isukat ajak latag tagtagarin. Tani, kababain ka dagiti kaaruba. Ato yan Tibagas a kinatang kong. Ingkay luto. Siyak. Apay anak laat na. Siyempre, sika ti ado ti basol na. Na. Iso arumbang laang asika ti aglutaw. Nalpas kayon anangan? Pinanawan nyo latan dagito'y nanganan nyo? Di yu pa'y kinalungkaw? Ay! Ayan nyo! Kabalay kaw! Ayag wala akmanin dito no kastoy lang! Puro kayo sadot! Puro kayo cellphone! Puro kayo TV! No agpagatang kayo! Nakalalis ko kayo! Ngam no trabaho dito balay! Nagsasadot kayo! Apay ta, umanungat ka manan aya. Kasano ajak agungat? Siyak manan ti patudunan nyo nga ginaw! Kasi mo nagluto? Karumbang lang ha! Tasya matakanayon ti agum obra dito balay! An! Umay ka man! Isardeng mo pala ta pa nagsilsilpon mo! Ha! An! Dayta pa'y ti may sa a problema no apay asimadot aminan ti kabalay kao! Apay manan aya. Apay manan? Apay, imbaum kan? Ingka ginaw. Di kag reklamo na Ni JR ngay. Ah? Anya ti aramidan na. Hay, may samot dayta! Imalaki ni dadem! Agtal na ka mamait.
Bayan, tasyak tiyang mga baon. Jar! Jar! Apay! May ka dito, oy. Maayabam, ayaday ta. Kano imalakan ka. Nagriga lang arudan ang maayaban sa dupay. Umayan! Darasam! Imalakan ka anabuntog, tigaraw na. Ha? Apay, daddy! Ni manang mumut ti aginaw. Si kamat ti agwales kan aglinis dito kusina, ha? Nukayat na ah. Awan ti baro as sapatos mo, no di ka tumulong dito'y balay. Daddy, siyak ngay mat. Hindi pa lang agpagpagatangak iti pantalon ko. Nalawag ti kinunak. Awan ti maigatangan no saan at tumulong dito'y balay. Ayan nandiyo'y walis. Sige, aginawak mat garudan. Sige. Amin dagiti naglutuan a kaldero. Inawam. Kat si kamat JR. Jak kayat anawara da iti kusina, ha? Sige. Bakit? Umay ka. Papananta. Basta umay ka nga, Rod. Ay, di nagkuyudan! Papanantaya! Tugaw taman dito'y ruar, bakit? Jak pa'y gayam nawalisan to'y arubayan. Nagaduman ng tinatinag abulbulong. Bayam ka di pala dito walis-walis. Nene. Aping inigamam to'y ima. Lumabas madamdaman ni kumarim at chismusa. Ni Tinay? Wen. Agkita manen iti maistoryana kadag iti karuba. Istorya anak man na. Isungarod nga holding hands ta. Tapno makita na di tagap apa. Kaya wanton ti istoryaan na. Mabainak pa'y kit din arumor dito ba? Nene. Kita. Aday ta ni Tinay. Arakupin na ko na. Anya, ay, di ka lang mabay. Sige, kitin. Pagbainan ko ba? Sige. Anya manin ti umay mo istorya ay nagapa man ang dagiti karubam. Anya manin nga iti imbarsak ni Milda kinilakay na. Sige, agistoryakan. Ay, kwatata. Saan damot anagapa? Nalabsak mo't ida nga agin innarakop di tarwar ti balayda. Ay kasta. Wan, nagkiss da pa'y Nay, sweet da nga ruday. Urayek nga rod nga addamanen manabto og ija balayda. Angam, awan mo tan. Nakadlaw da siguro Mayat ko maano agap padalata. Tapno adda umay ko istoryaan. Kat, siyak manen tibida. No agistorya kiti maipapan itibiyag na Milda akarobak. Apay anak ko namday ta. Kat no siyak tidenggan dagiti padak at chismusa. Angam, anya ngayon ti istoryaak, numayat metan ti panaglinangan da nga agasawa. Ay natinay, isardeng maun ti agchis-chismays. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam, tapno di kanto mabainan. Tigit di aramidam, agawid kan, taing kamit agtrabaho ijay balayaw. Oh, Maritinay. Agtantan na o kamot di tatawa yaw. Ay, wan, Marimilda. Mas daawak tanakalukat mo't amin atawayo. Sigud mo't anakarikap. Un amare, tamabainak. Ngamin, kanayon kami idi nga agapakin nila kay ko. Itangay. Ay na, saanin mare? Makita mo't anag-sweet kami akanayon. Apay mare, saanan a babaero nila kay mo? Nagbiit mo to na nagbalbalew. Ay na mare, awan babae na. Suspet sakla ang dayjay idi. Ay, kasjay? Iso nga awanan ti maistorya dagiti chismosa. Eh, sige, maray. Tayo nakaglaba. Panawan ka pa ya. Sige, maray. Ay, nasilyan ti chismosa. Nasayaat mo. Iti kasta, saanin nga agchis-chismis. Ay, kastala ti biyag, Melda. Adu at talaga dagiti tao aman nakibiyang iti biyag ti akin biyag. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita.
Anaa daw iti pagsasao ako na. Di ka makibiyang iti biyag ti kaarubam, tapno di kanto mabainan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Kanya dagita nakasupo tayo. Agdamag ka lang. Tulungan nakit di amang ibagkat ka dagitoy ije kusina. Nag-grocery ka? Nangalamit ti kwartam? Ay, question question. Ison tumot lamangan ka. Mas dahawak man, tanagado ti ginatang mau. Ay, awanan ti ado a question. Na. Ibagkat mo dagita daduma. Ah. Kita anak lang. Ay, diskumpyado ka na unay. Karni ti sidaan tayo, nanang? Fried chicken, kunamot Mabisiin akon. Ken anya ja imbagakkan ka? Ano na mas ti sidaan tayo? Anya tiyawag mo kanyak? Anya day jay, nanang? Nalipata mon, ano na mas ti sidaan tayo? Mami, tiyawag mo kanyak. Ayun, gayam. Mami, gayam. Ala, ing kaayabanan dagiti kakabsat mo, tamangan tayon. Wan, nanang. Inakayaban idan. Mami, kunam. Ay, wan, mami. Ada ketchup tayo? Adda. Sige, ing kaayabanan dagiti adding mo. Ay na, awanan tinabati aparakan ka. Itaypay lang aming ay ayabanda ka. Di ora eksida akton iti tuyo. Itang adda na imas asidaan, agbiro ka iti tuyo. Ay, puro frozen foods dagiti inalak asidaan tayo. Mas dawak man ken ka, Perla. Apay, nangalamit ti inggatang mo kadagita? Apay, nuawan kwartak, saan akon ang makayawid iti naimas asidaan? Ay, nalaingak a dumiskarte lakay. Saan nakaskan ka nga awan pulos ammo nang agdiskarte iti biyag? Hoy, Ingrid, naimas day tabalon mo Wan, longganisa. Sika, anya ti sidaam. Suilaeng. Pagkudwantan, aday ti sidaam. Ay, mabalin. Ay, sige man nga ron. Amom, paborito ti longganisa. Gadwag nga roden, wan. Amom, madmadlaw ko akanayon anaimas ti balon mo asida. Adda nga min kwarta ni mamik ita. Mamim? Wan, ape akas lamas daaw ka? Apay ang mami itan. At paano talang mat-ananang ti awag ta Mami kano, ti awag ko kaninanang ko. Nukas jay nga do ti kwartana. Ay, kas joy. Uy, kas lagbibisin no ko Ay, nakunamot kan ka. Ato di sidam. Inutom da ita. Tani, nagado ti balon mo nga inapoy. Thank you, Ingrid. Agkuyog tamanan ko maamangan inton bigat. Ay, anya ngay gayam ti balon manan inton bigat. Hotdog! Hotdog mat, ti balunan nyo ita, ija eskwelaan. Sagtatalo kami kadaading ko, Wala, tapno awan lugi. Nanang, napirdin to'y sapatos ko. Kitaam nalukyab ti swelas na. Nan, kita akman. Mabalin pa'y dayta. Dayita kaon. Anya mo to daito nan. Kababain, kat kabarbaro ti sapatos dagiti classmate ko. Bayam, taigatangan kanto iti baro. Yay! Di sa balimot a kolor kan style nanang. Wan. Angam, anya jay kunakkan ka, anas kan ayawag mo kanya? Ay, wingayam. Mami. Agbibisin ka mo't ang maawagan iti mami. Apay, ada kwartam nga igatang mo iti baro a sapatos ti anak mo. Manuti ka sa pulam akas, kumaray. Ada 6,000 mo dita? Para 6,000 lang. Adda. Ay, sos. Inruwar mo mat adagusan day tasag sa sangarib home. Bilangan ta ajay utangam ako nam. Manon?
6,000 laeng, maray. 20% ti interest dayta, maray. Awan, sige laeng. Manumot lang ay dayta 20%. Sige, inayon kun dito jay inutang mo a groceries idi, Wan, anya lakit din. I-plus mo lata, di talistaa. Umanay kanyang dahito ginatang mga sapatos ko. Mami. Wan, mami. Umanay kanya. Sagmamanungay day ta. 5,000 laeng. Anya, nagninamatan. Diyak pa'y napadasan tinagsapatos iti kastat kangina. Ipasikat ko kadagiti classmate ko. 5,000 ko naman. Ket, kasano nga dagiti ading na, ay agsilos dagijay. Agpagatang dan tumot iti sapatos da. Saan pa'y mo't anaperde dagiti sapatos da? Gatang kay lagatang akasla kay labak nang. Ay, adda ka man na kontrabida. Ah, Wan nga rod man. Sao ni tatang. apay at tatang. Di no tamami ti awag yung kaninanang yaw. Anya ti kayat mo? Daddy mo, tiyawag daken ka? Ay kiwan Ay, saan mo abagay ang maawagan iti daddy? Taawan mo't makukwartam. Anay ko! Ouch! Nga ka mataling grip. Binadagam man ang tuy saka ko. Ay, sorry. Ay na! Kabarbaron sa mananday ta sapatos mo. Itamla ang anadlaw. Why na? Nagmayat man. Daytan sakit di katiuso ita sapatos, Kat talaga, mat. Amom, nangina da ito sapatos ko. Katuan. Ay na, kaya't kumatikas ta sapatos. Hangam, saan nakabaalan agatangan dagiti naganak ko. Nangina ka nung amin. Bagay na da ito uniform ko niya. Ay na, makapaapal ka matinggrip. Ako ray ka. Bimak na gayon sa matan. Apay mo tanak ko nam dayta. Takanayon na naimas ti balon mo asidaan. Ita, nakagatang kayo iti sapatos mo anangina. Hoy, adu ti kwartayo Medyo! Apay nga pare, hindi matlag tudon. Ay, wala nga rod paray. Day tamat ti oraya. Matay samet din dagiti mula ka na tanga. Ay, day tamat ti may sapag nervyusak paray. Sapay nagado dagiti mulak anatang ita. Sapay puro utang mo, itimpuunak dito pare. Ta sino ay matisan nga umutang. Problema no sa dino nga tanti pangalaak mo ti pagbayad ko. Anya ti ko na dyan news, lakay. Ape, di mo nangag. Madamaak nga rod nga aglutluto itay. Dahito ka no tikag. Mabayag ka no amapasaran tayo. Ay sus, kasanon nga'y dagiti mulam anatan? Ay, dahito nga no tidakil aparikot ni abo mabangkag. Apay, saan ka di adim makkel dagiti mulam anatan? Kasano dumakal ka nagbayag mat adi nagtudo? Ay, kasano nga rod itan? Yung kangamin kita na. Di ka ngamin bumisbisita di bangkag. Kumare perla! Kumaray! Sa dino ti papanam? Ay, kwamaray. Mapanak man ije bangkag nila kay ko. Sigurado amapan kayo agburas iti bunga dagiti mula na anatang. Iso nga rod amapan ko kitaan. Ay maray, addan pagbayad mo ije inutang mo a groceries. Ayun gayam, ije inutang mo akas. Judith na gayam ang. Aya. Sa anak amadanagan kan kamaray, tamok nga da pagbayad mo. Sika, sa dino nga iti papanam? Mapan ko idarom dagiti nakautang kanya kasaan nga agbaybayan. Anya? Ipabalod ko idamaray. Nagrigat da singiran. Siyak pa iti apaan da. Iso nga idarom ko ida. Paibalod ko amin ida. Apay nga'y anagango dagiti mulam anatang lakay. Uwan nga rod. Iso nga rod ti kunak. Anya nga iso ako nam. Di mo imbagbaga akas to'y gayam tinagbanagan dagiti mulam.
Kaya na tamayat pa'y mo idi. Kayat mo asawan. Saanan ang maisalbar dagiti umulam? Maisalbar mo ta sa asawa. Kita magbet-betak pa yun ti daga. Maibaludak nga rudan. Anya, maibalot na sa asawa. Ay, tangay sana na maisalbar dagiti mulak anatang agkuy-kuy yakoy aklatan. Kabayatan nga gururayak iti tudo pare. Adan nga gringat ti panagbiag tayo no kastoy. Kat anya nga rod nga kasta talaga. Problema kaya nakautangak. Ha? Asino ko matiawan utang na pare? Ay, sapi awang pangalaki ti pagbayad ko pare. Imbag ko nam kanyak pare, tanagururnong ni bakit kaw. Adamat basit pagbayad mi kadagiti utang mi. Ingrid, apay nga da ka dito likod ti eskwilaan. Di nakman surut-surutan. Ay na, kaya't kung nga ron nga agkalangan tamanan ang mga nakaslaidi. Awan na ima sa sidak. Sardinas lang dito yung pabalo ni nanang ko. Oh. Ha? Ay, aywan. Addan sa lauk na marunggay. Di mo man kita-kitaan. Ay, pimugrot kayon samot kan, Ingrid. Diyak man mo. Awan mat manan karga na, Jeref. Unay mo dagiti akabalay kung taidlak da amin at tawan. Ridaw. Sapay nakapunpudot mo ti panawan. Saan mo ano katandag iti tawa? Lukatak atap no, presko ti angin. Basta saan mo alukatan ko na. Apay aya, agan ano ka? Di mo kunain akabutang munti lawag. Oh. Kwa? Kumari pala! Diyan magkumarim dahi diyan mga awag ka. Shh! Ha? Di ka natagari. Aguri ka man. Aglin na wag taman. Eh, Anyat mapaspasamak. Adan sa kabutang mo Kumari pala! Nudi kag parang idarum ka! Anyat ko na. Ay, sos. Anya ngay ti aramidak. Lakay. Ipabalon na kunday ta kumarek. Tapay. Apay, anyat inaramid mo ko ma? Ay, dagiti inut-utang ko akan kwa na, ha? Imutang ka kan kwa na? Namnamaak namin ang makabayad, no makaburas ka itinateng mo. Ay, unay kan. Nagkunang amin nga umutang ka. Lakay. Dahito ititanda na ma. Saan ka nga utang? No saan mo akabailan abayadan? Nawatam! Wen, lakay. Ingrid, makamukan dito balay. Bantayam na giti ading mo. Tada papanan mi kaninanang mo, ha? Sa dino aya ti papanan nyo. Mapana ko maijibalay ti classmate ko. Taagaramid kami ti project ni. Mapan mi kasarita dyan nakautangan ni nanang mo. Ibagampay laeng, mahit. Tapno ang muda, dagiti naiimas asinsindada, apuro utang. Ala! Iso ka sa pulan, mapan mi kasarita. Tapno di da idarom ni nanang yaw. Nanang, pudno ka di ko na ni tatang? Ay, saan mo apatpatyan ni tatang mo? Kundi mo man awag-awagan ni nanang mo iti mame. Tawan na pulos makukwarta na ita. Sige nga rod. Isublik to jay sigot nga awag ko kan ni mami. Nanang. Wan, kasta ti awag ko kan kwa na. Nanang. Angam. Uray, dagiti naganak dagiti classmate ko. Kat adamat laut utang da. Wen, ang madapagbayad da anam naman da. Ningay nanang mau, pangalan na ko may tipagbayad na. Intakit din. Sumanao ka pa'y laang. Maladaw tan iti hiring. Basta laglagi pa ma, bakit? Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw, iti pagsasao, ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!